Strašno nas zabavlja. Često se na ovakve situacije smijemo do suza. Može samo uživati kada neko se ispadne glup. No ono što bi jedni prozvali glupim, netko drugi možda ne bi. Nisu ljudi danas ništa gluplji nego prije, samo je to vidljivije. Postoji li definicija ljudske gluposti? Vrlo zanimljivo pitanje. Glupo mi je reći skakanje od običnog jer je inteligencija iskakanje. Recimo ovo je sad glupo, a ne znam sad definiciju gluposti. Gluposti kad vas neko pita definiciju gluposti, a vi ne znate odgovor. Pa svi smo mi glupi. Možda sam sad ja stravično glup nekome, ali to je samo dojam, stvar dojma, ali uvijek ne napraviš glupe stvari u životu. Otvoriš si vrata od kredenca, sagneš se pa se digneš, lupiš se glavom. Misliš da si užasno glup, ne ljuti na sebe. Jeste li se ikada zapitali kako bi svijet izgledao da smo svi ultra pametni? Jer za biti pametan potrebna je koncentracija, a svima nam padne tu i tamo. Ti si kreten. Mi nije palo na pamet da tebe nazivam idiotom i šaljem u PM. Sve mi se čini da nam nažalost gaće i hlače i dalje padaju. Terminologiju vezanu uz glupost koristimo svakodnevno, često kao poštapalicu, bez namjere da pri tome nekoga uvrijedimo. Glupost je postala vidljivija nego ikada i to na svim stranama svijeta. Internet samo zbog svoje dostupnosti pokazuje koliko smo mi kao ljudi, pa recimo i u stanovitim situacijama i reakcijama glupi. Društvene mreže i razni portali koji omogućavaju objavljivanje privatnih video uredaka otvorili su vrata prikazivanju ponašanja u kojem, iako smo najrazvijenija vrsta na svijetu, baš i ne briljiramo. Pristup informacijama brži je nego ikada, što više bombardirani smo s njima. U ovom trenutku na svijetu je više knjiga nego ikada u povijesti, a znanje nam se doslovno nudi na dlanu. Ipak baš ovakvi video uraci na internetu nerijetko budu pogledani i više od 1.000.000 puta. Ovo je dinamično, to je zabavno, nezahtjevno. S 2 videa dostupna na internetu otišli smo u srednju školu. Prvi koji smo pustili bio je najava za dokumentarni film o životinjskom svijetu. I dok su se prikazivali spektakularni kadrovi svijeta koji nas okružuje, oni su većinom pričali ili ravnodušno gledali u to. Na drugi pak video, onaj popularne ekipe Jackass-a, imali su potpuno drugačiju reakciju. Kada smo ih upitali što bi radije pogledali, odgovor je bio ovaj smiješni klip. Smiješni klip. Da. Ja znam da bi rađe pogledao drugi ovaj video, jer mi je smiješni, zanimljiviji. Prvi je, moraš se koncentrirati, pa ne znam, na to i nekako je, ovisi od dokumentarca, ali zna biti dosadan. Samo je jedan od njih 28 odabrao prvi video. Zašto? Pa ne, ozbiljno, bio mi prvi bolji zato što ne znam, nekako opisuje stanje kako je i zanimljiviji mi je nego drugo. Internet je omogućio da o svijetu u kojem živimo naučimo apsolutno sve, no ono što se nudi na naslovnici primjerice YouTube-a nisu edukativne snimke. Prvo YouTube nudi isto te, na naslovnici njezine su isto ti videi koji imaju više viewova i to su uvijek ti smiješni, jer niko na YouTube ne gleda životinje. Pošto to nije fora, nekad napraviš neku glupost i onda se nakon 10 godina sjetiš ili pogledaš taj film gdje ste napravili gluposti i bilo da ti dobro. I ono, kako sam proživio dobru mladost. A neću se sjećati večeri kad sam sjedila doma i učila. Sjetit ću se kad sam radila nekakve gluposti. Da. Ekipa Jackass-a prva je krenula s prikazivanjem čiste ljudske gluposti i na tome su zaradili milijune. Nakon toga internet su preplavili video zapisi nepoznatih ljudi u demonstraciji istog. Bilo što da učinite da to ostavi dojam na druge ljude, morate se potruditi, morate ili učiti pjevati ili učiti skijati i puno truda uložiti da nekakve rezultate postignete. Sad isti mediji
su naučili mlade generacije i starije sad više nemaju vremena. Ko zna da je bilo u njihovo doba kako bi bilo, jel? Naučili su ih da zapravo možeš biti celebrity ničim izazvan. Promovira li 21. stoljeće ljudsku glupost ili isključivo zabavu? Činjenica ostaje da nam je uvijek zabavno gledati besmislice. Nitko nije imun na to. Svatko od nas barem je jednom u životu nešto ispalio, čak i oni koji to ne bi smjeli javno. Faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Ili ko Batman loviti pahulje po gradu. Kad čovjek zgubi gaće, to nije topless. Nego? Ako neko treba napraviti sanitarni čvor, ne mislite valjda da ću ja to raditi. Da motke padaju sa neba. Batine, šerajzl, šerhakl. Skloni smo generalizaciji, pa su tako u kategoriju gluposti ušli policajci, plavuše i bosanci. Ja mislim da nismo glupi. Mi možda jesmo usporili u razvoju, usporili do te mjere da nas prestižu objekti koji stoje, ali ne bih rekao da smo glupi. Filip je stand-up komičar, a to je profesija koja inspiraciju crpi upravo iz ljudske gluposti. Sad te uče kako biti trudan. Evo jedna taka knjiga puna dobrih savjeta i kao sad uloga oca. Super počnu, a onda vidiš da te stvarno imaju za debila jer si kao muško. Uzmite osobne dokumente. Uzmite i fotoaparat da možete napraviti fotografiju novorođenog djeteta. A zato fotoaparat, jeli? Da. Ja mislio slikat fikus. Situacije koje oni prepričavaju su svakodnevica. Odem u knjižaru, pored mene žena pita imate li Rat i mir? I ljubazni prodavač kaže naravno imam. A ona pita koja je knjiga od te dvije bolja. Tuđe se gluposti rado smijemo jer znamo da se ona može dogoditi i nama. I onda se ljudi tome smiju jer se prepoznaju ili prepoznaju stvar, pa mislim da je 90% komedije napravljeno na tome da tražimo glupost. Ispasti glup nije teško, dovoljno je samo ne promisliti o svojim postupcima do kraja. Ja sam od onih ljudi koji ako padnete i niste se povredili, ja ću se smijem. Ne gledam te emisije zato što vas ne poznajem pa se možda neću toliko smijeti jer kad neko od mojih prijatelja padne, ja sam prva koja je kao jesi dobro? O inteligenciji uvijek razgovaramo, o njoj učimo u školi. Glupost pak, iako je sve prisutna, rijetko je kad tema znanstvenih istraživanja. Jednostavno ju je nemoguće obuhvatiti. My not so smart kid. Iako je smatramo suprotnom od inteligencije, glupost nije vezana za pamet jer i pametnima se omakne. Ne možemo je izbjeći i sve dok je donekle bezazlena, izazivat će smijeh. Jako je zgodno vidjeti da ima glupljih od nas, a bez našeg velikog truda. Naprosto samim tim što postojimo i što ne radimo to što on radi, mi već izgledamo pametniji. I dok se svi bojimo da ne ispadnemo manje pametni od ostalih, uvijek ćemo rado pogledati tuđu glupost. YouTube je pun toga, to je ono, svako se to može slikati na mobitel i pošalje, ali sad moralizirati na tim, može samo uživati kada neko se ispadne glup. Jedino što je zastrašujuće je da tineđeri ponavljaju nečiju glupost viđenu na internetu jer je fora. Ja mislim da ljudi zapravo rade gluposti u svrhu nekog dokazivanja. Sad ne znam, na primjer, nije popularan u društvu i sad će on skočiti sa vrha zgrade da bi ga ljudi prihvatili ili... Dobro, znači da je glupost popularna, jel? Mislim, iz svih ovih odgovora smo došli do toga da je glupost postala popularna. Da, to je zaključak. Treba li to biti tako? Zaključit ćemo ne. Ipak uvijek ju je bilo teško zaobići. I sve dok je u mjerama koje nisu štetne za okolinu, bit će zabavna. No da između mnoštva kvalitetnog sadržaja koji nam može koristiti biramo ovakve scene. I dajemo im 1.000.000 klikova na internetu, trebamo se zapitati.